Ngiyanibingelela ekhaya la esichaza khona kabanzi ngamaphupho, sibuye-ke sikhulume-ke nangesintu, sichaze okuningi, siphendule imibuzo. Obuzile-ke lapha kuma-comment uthi, ngabe-ke uma umuntu esekhuluma noma kukhulunywa kuthiwa-ke kwelimagade ahlabayo, ngabe lokho kuthiwe kuchaza ukuthini? Kwelimagade ahlabayo. Ngiyathemba ukuthi sesi-subscribe-ile, sa-follow-a, sa-inbox-a lapha ku-TikTok. Kwelimagade ahlabayo, lokho kusuke kuchaza ukuthi sisebunzimeni noma-ke sisezweni elinobunzima. Amagade kusuke kushiwo amagabade ngoba-ke sonke siyawazi amagama. Uma ulinyathela igabade liyabhidlika nje, kalula kanjalo nje, lithambile. Uma-ke izwe-ke selifaniswa namagade ahlabayo, kusuke sekunzima okwangempela. Suke sesibhekene nobunzima nje obukhulu. Ngiyathemba ukuthi lo osibuzile uyitholile impendulo. Nawe ungabuza umbuzo wakho kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile, sichaza, sichazisisa lokho wena ofisa ukuthola impendulo yakhona. Kanti uyakwazi-ke nokuphuthuma lapha ku-TikTok, ufike usi-follow-e, u-subscribe-e, usi-inbox-e, ucele inamba. Kwi-comment uzobuza umbuzo bese uya-inbox ucele inamba ukuze sizofunda ama-comment, senze ividiyo. Uma u-subscribe-ile i-notification ingena ngokushesha kuwena. Ngakho-ke subscribe-a, uphinde-ke usilandele ku-TikTok. Nisale kahle.